Koe whaahita pramoi foki ne o atu e mtakau pui tufi he motu ke whelewea atu ke he whakatufonu ke lata ia moe whakamunuinaanga he halu tolu whenanga ke o atu ai ke tawhewa Oceania Open Area Championship. Ne kua whakahoku ai ki Cairn se whaahita punei. Toko ono lo tolu te whanau tāni lalo hewa e hong hewa tau ne kua whiwhiri ai mai he motu mai toko ua foki e whanau ni we mai te muti whafo. Ko ia ne takitake mtakau ne ko Rupina Morrissey si whakatutālai muia tō tuk whenanga mtakau. Taha mtakau ne i loa ustu tangati lalo ling Oceania si i loa iau koe mtakau ia ne lahe malolo he whakakutu whanau ki whakatoloma ki halau tūru tau tālen mua atu ki he sport. Si e amana ki hamau tūru ne o ki hakua mai ka te ki mai tūru ki kumi laumatei ki mai ka mai tūru ki o he tau hala tupi. Tonga ia ni ka hana wha o ka domena ia ke moa si kua kautu ka hae. Taki mai tūru si hane mai tūru kua manaki ki o hea honi. Mai longa koe tō whanau nei ham tūru, koe tō lola he lau tūru ka hako tō whanau aonga. Pewhi hao ono noanga ki halau tūru a tau whakaako hoko mai ki mga nei, mo maua mnaki na kai ke lati me tau whio pui tuwhi nei. Mai he mongo ne tūtaki ani ue ki Oceania, kua longe tau puhala, ne whakakisi mai moi whakaako mai ki a tau whanau nei ni amanaki ki o taha ma tō pulotu ni hau e tō monge ko Molly ko Peter, ko ia taha coach ne hau a ia moi whakakisi ia ke tau tangata hini ni whialoto ki laumatei ki whakako tō whanau ki sport, ki whakatoloma ki halau tūru tau puhala whakako i tau whanau si ki si au ka hanga. Longa tō puhala ni eiloi e mau tūru. Tō mena muka ka tonge tō exercises ne lata mau tūru ka haki tau si. Haia, ko whakakis me pita longa tō puhala ni mai ki whakatoloma ki tau tama. Koe laulahi he tau whanau ne kua whiwhiria ki lata mo i tau whewa nei, whōwanga i alo tōru, si whakatutālai foki, mo i whauli alo tōru, ke kisia koe whewhe tau amana ki ang ki lata mo i tau whewa ia. Nono ki eiki he matūra mtakau relay, mahiwa tau ki lalo. Ngā hanga mita ki eiki, mahupu mai ka me taha pini, kai utania ki si da moia, kai whamarolo ki ei e whanau, ki mō me taha o me longa ke lata me whenanga ni. Tal haula koe muka pake uka whewhe ke lata i mo koe he te siusi me whakakoa i ke lata i me te whewa ni. I uka wharamongo, muka wharamongo. Uka ni kā koe hingo he kautu ni koa utai ki tau whewa ni. Lau ni mea ke matalahi kautu ke matura tau whewa. Ke mo whai mena, ke haonga i tau whakakoanga ko whakake i tau ako amoi. Amamna ke mautau ke kautua mautau tau amana kianga ne kua lewe i whai tūleni mo i kawakawa ki ei. Maori sinakai tau mareko e moka ai tō mata ki ronga mautau mo i whakamakamaka ke tukuhake i ngoa tau tōla motu tosi nei. Koe matakau pui tūwhi hani we ne kua whetoko atu ai ke he te whewa i Australia. Kua longana mai fōke tau hokotaki ke he whaitapu nei, po ke aho nei. Kua mua ia ni we ke he poi, kākau po ke relay. Tahe le kua he tala hau e lau tōru, kua totoko atu e mtakau hani silani e kautu ia, hako pe he tō mai e hui he taha tama pui tūwhi hani we, ki whāfu ke he taha laini, koe mana ia kua lata ke nāka i kautu ani we. Amna ke ke tuku atu i tamanatu he tau mtakau ne ua, ke tau mtakau whiwhili, ke he tau le kua ke he tau whetoko pe he nā, moe amamna ki ai, ke kisia koe toka na kai e toto wanga hani we ke ni mea lataha, po ke ridiu ke poi e whetoko koe relay.